Itua ria igoti itugiru ria gutianiria mutaratara wa gucenjia gatiba kugerera BBI riu nithukirwo mbukirira ateti a miahu itiganite aria riu marenda mathererio kihumo kia mbeca iria ciagairwo mutaratara uyu. Mbuto ya munini wa president William Ruto riu irenda mutari wa mathabu ma thirikari atarire uria mbeca iria ciagairwo BBI ciagire kuhitukira bunge makiuga ciakohorirwo tabarira-ini cia thirikari mugaru na watho. We are aware that the Building Bridges Initiative Task Force spent approximately 10 billion Kenya shillings of public money in hotels. Kuringana na Kenya Kwanza kwa shilingi bilioni 10 ciahuthikire uhariria-ini wa BBI na riu makauga mekungethera mutari wa mathabu ma thirikari kugerera bunge akorwo agitheria kihumo kia mbeca ici. Our members at the National Assembly are moving a motion compelling the Auditor General to undertake a forensic audit on all public funds spent in the illegal process. Ihinda-ini riu kiama gia Thirdway Alliance kiria ni kimwe kia iria ciageragia kurehe mugaruruku gatiba-ini makirongoreria kunyihanyihia namba ya atongoria bunge-ini mutaratara-ini wa punguza mizigo riu kirenda commission ya guthingicira mishara SRC itaririe ihinda-ini ria thiku 7 no ahitukirie shilingi bilioni 4.5 iria ta njoherera cia ngari kuri MCAs muoroto ari kumauha mahitukie BBI bunge-ini cia county. Irua-ini riria kiama giki kiandikire SRC riu marenda aria mamukirire njoherera ici mauburanio na maritwa ona ndumiriri igi njoherera ici. Ihinda-ini riu ateti aria marahimbagiria mutaratara wa BBI ni mangetheire munini wa president William Ruto kuumana na miario yake ya kuria president Kenyatta acunge ya Kenya muhera thutha wa BBI gukoboba na makiuga riu Ruto ni akirite mihaka ya itio kuri president CS Musheru na mutongoria wa Wiper Kalonzo Musyoka makirara kwa ni miario iyo. Building bridges is building peace. That because they want to do that and maybe the process that was used did not meet the requirements of the judiciary, that they're supposed to apologize. I find that wrong. Watu wa Mount Kenya, I'm here to tell you kwa unyenyekevu, damu dhaidha keri, kairi ama ne keri? Keri ni damu dhaidha, rudisheni chini, rozeni, muokoe Kenya. Sio Uhuru mnaokoa, muokoe Kenya. Wangapi watafanya hivyo? Murugamo ota uyu ni rutetwo ni mutongoria wa NARC Kenya Martha Karua uria uhotheretie ati thenge yake kuruirira gatiba ndari yakorwo na bara na president Kenyatta. Waneo BBI andu ingi matieciragia mugaga atiriri niki urabura munene ti munene waburagwa niki boto giaceragua kire goti ritire bandire no riu ndu kuri andu ndiraigua makiuga tari mo mararira marekirira mariririe na matietikagira kumira tondu mari thirikari-ini maragiria guku rungu tembara twari nayo ni kiboto twekaga atia twaceragia na kiboto kimwe kiari atiriri cokia kuri andu wereithia andu wega. Mwena-ini wake mwandiki munene wa kiama kia Jubilee Jeremiah Kioni augite BBI ti kuharagana iraharaganire no kurungwo irarungirwo kiwatho na icoka riayo ritire kuraya amu riu ni manoretwo kiwatho. I am happy with the ruling. We didn't lose, we won. 5 issues out of 7, we got them right. So we are happy and Ligi will be back. Itua-ini ria igoti itugiru muthenya wa ira hari irungo 7 iria iratetagio no 2 tu irareganirwo nacio kaimana guoko gwa president uhariria-ini wa BBI na wiyathi wa IBC igitetio. Ngiribotera Kameme TV ritwa rekwa ni Mwaura wa Ndung'u.